Ikarita ya politiki n'iya gisirikare mu karere k'ibiyaga bigari igiye guhinduka burundu. Uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba i Kigali kuri wa 25 Nyakanga 2026 uruzinduko rwa gicuti gusa ni ikimenyetso cy'umugambi mushya wa gisirikare ugiye guhisomo rikomeye ubutegetsi bw'i Kinshasa. Uburasirazuba bwa Kongo bwamaze kwerekana ko butagishaka kuyoborwa n'abategetsi b'i Kinshasa cyangwa ngo bukomeze gukandamizwa n'inyungu z'i Buruseli. Noneho harimo kubohwa ihuriro rikomeye rya Katanga, Kivu, Kigali na Kampala rigiye gukora reset cyangwa se impinduka y'amateka muri aka karere. Ese bivuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gucikamo kabiri imbere y'amaso y'amahanga, kandi si umugambi ni ugiye kurandura burundu imitwe iterabwoba nka FDLR na ADF. Reka dutangire i Kigali ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali kiri Kanombe. General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF n'umujyanama mu bikorwa byihariye bya gisirikare wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba yageze i Kigali mu ruzinduko rw'iminsi 2 rw'akazi. Muri iki kibuga yakiriwe n'abofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF, muri bo harimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umuyobozi w'umutwe ushinzwe kurinda abayobozi bakuru General Major Wirirwa Gasana, hamwe n'umujyanama mu bya gisirikare muri ambasade ya Uganda i Kigali Colonel Ezekiel Matsiko. Uruzinduko rufite uburemere budasanzwe. General Muhoozi akaba ateganya ibiganiro n'abayobozi bakuru muri RDF ndetse biteganyijwe ko abonana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Ikigambiriwe nyamukuru ni ugukaza umubano mu gisirikare n'umutekano, ariko ubu si ubwa mbere General Muhoozi agaragaye i Kigali mu buryo nk'ubu rwose. Muri 2025 General Muhoozi yari muri iki gihugu aho yasuye ishuri rikuru rya gisirikare i Nyakinama mu karere ka Musanze. Icyo gihe yatanze isomo ku bufatanye bw'ingabo mu kubungabunga amahoro, asiga atangaje amagambo yakwira mu karere kose igihe yagira ati iyo ingabo za Uganda UPDF n'iz'u Rwanda RDF zihuje ubushobozi nta kibazo na kimwe gishobora kuzitsinda. Iyo urebye iyo ntego ya 2025 n'ibyemezo birimo gufatwa muri uyu mwaka wa 2026 ubona neza ko aya magambo atari imvuga z'ubupfura gusa, yari umugambi w'ibikorwa bifatika ku rugamba n'imbere mu nteko z'ibiganiro. Igituma uruzinduko rw'ikigali rureba n'ibindi bihugu biyobowe n'abantu bayobozi mu karere k'ibiyaga bigari ni ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tugarutse muri Kivu n'utundi turere tw'uburasirazuba, abaturage ntibagishaka kuyoborwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa cyangwa gukorera ku gitutu n'igitugu cy'ubutegetsi bw'i Buruseli na za kampani zikura amabuye y'agaciro mu gihugu ariko nizite ku mutekano w'abantu. Mu gihe Kinshasa ikomeje kurebera imitwe iterabwoba nka FDLR igizwe n'abasizi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hamwe n'umutwe wa ADF ugira ingaruka ku mutekano wa Uganda, ibyo bintu byatumye Kigali na Kampala bisanga bifite umwanzi umwe n'inshingano imwe yo gukora reset mu karere. Uku gutereranwa ku burasirazuba gukomeje gukaza umurego mu gihe Kinshasa irimo kunengwa n'amahanga ku buryo bubi muri rusange, harimo no kunyaga nuko yabyifashemo mu kiza cy'icyorezo cya Ebola n'izindi nkubiri z'ubuzima bwa rusange. Uku kwiheba gukurura amatsiko yo kwirwanaho mu nzego z'intara. Aha niho ihinduka rikomeye rishingiye. Bwa mbere mu mateka ya vuba Kivu ntabwo ikiri yonyine. Intara ikize cyane ku mabuye y'agaciro ya Katanga nayo iragenda yinjira mu murongo umwe w'ibitekerezo ni burasirazuba. Bimaze kugaragara ko umurongo mushya wa Katanga, Kivu, Kigali, Kampala ushobora kuba umushinga w'ingutu uha icyerekezo gishya ibihugu bikomeye nka Amerika, Washington ubwo n'Ubushinwa, Beijing. Icyo uyu murongo ushingiyeho ni ugushyiraho umutekano w'akarere, gucunga amabuye y'agaciro ku rwego rwa loko cyangwa ku rwego rw'intara no guteza imbere ubukungu bitagombye guca mu maboko y'i Kinshasa yiyemeje gukoresha imitungo mu nyungu za politike gusa. Uyu mugambi urazutanga integuza ku nteko z'amahanga zitekereza ko Kongo igomba guhama kuyoborwa na Kinshasa. Mu by'ukuri ubu hari impande ebyiri, uburasirazuba n'uburengerazuba.
muri iki gihe abanyapolitiki bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bananiwe kwemera icyerekezo cya Perezida Felix Tshisekedi cyo guhindura itegeko nshinga gushaka kuguma ku butegetsi. Abanyapolitiki bakomeye nk'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange, Moise Katumbi ndetse n'abarwanashyaka ba Colonel Nanga ba Alliance Fleuve Congo bose barimo kugaragaza inyota yo gushyiraho igihugu kigendera ku itegeko rya federalisme. Federalisme rero ibaha gucunga ubutegetsi bwabo, umutungo wabo n'umutekano wabo ku rwego rw'intara badategereje amategeko aturutse ku buyobozi bw'Kinshasa uri mu maboko y'abaterankunga b'abazungu ni Buruseli. Iki cyerekezo gishya gishobora guhindura imikoranire mu bihugu bya EAC na SADC, ibihugu nka Kenya, Tanzania, Angola na Congo Brazzaville birimo gukurikiranira hafi uko yikatanga Kivu, Kigali, Kampala equation irimo kubuzwa ireme no gukomera. Iyo General Muhoozi Kainerugaba ari Kigali aganira n'ingabo z'u Rwanda RDF, ntibaba barimo kuganira ku mipaka ya Uganda n'u Rwanda gusa, banoza ingamba ku mutekano mugari w'uburasirazuba bwa Kongo, batanga uburyo buhamye bwo kurwanya imitwe y'inshobera-mahanga nka FDLR na ADF no gushyiraho urukuta rwa gisirikare rukomeye ku nyungu z'abaturage b'akarere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igeze ku mahirwe arimo gutuma yibaza niba gukomeza gukoresha ubutegetsi bumwe buzitiwe Kinshasa ari byo bizayirokora cyangwa niba guha intara ubuyobozi busesuye kuri federalisme ari wo muti wo kwirokora mu buryo bwa burundu. Ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda zibumbiye hamwe mu bitekerezo n'ubushobozi bifite icyerekezo kimwe, hari kugarura amahoro, kurinda imipaka no gushyiraho igihome cy'umutekano kidashobora guhungabanywa n'imigambi ya Kinshasa cyangwa ababari inyuma mu bihugu bitandukanye. Ibiri kubera Kigali kuri uyu munsi wa 25 Nyakanga 2026 n'inkingi ya gatanu mu kwandika amateka mashya y'ibiyaga bigari. Umudendezo w'uburasirazuba bwa Kongo urimo gupimirwa ku meza biganiro hagati muri Kigali n'ingabo zifite imbaraga zikomeye cyane muri kano karere, arizo ngabo z'u Rwanda RDF ndetse n'ingabo za Uganda UPDF. Ese iyi gahunda ya federalisme mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izagerwaho Katanga ndetse n'uburasirazuba bwa Kivu bwose buzabasha kwigobotora ku ngoma ya Kinshasa cyangwa ku ngoma ya Kinshasa yakomeje kugenda isa nk'ibakoloniza, ugasanga amabuye y'agaciro yo muri East ndetse na Katanga yose aragira agaciro cyangwa arateza imbere kungahaza abayobozi b'Kinshasa bakomoka iyo za Kasai ndetse n'ahandi. Ukomeze mane nanjye nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, igitekerezo cyawe ahabugenewe utubwira uko byumva, by'umwihariko kuri uruzinduko rwa General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF uri Kigali mu Rwanda, ndetse akaba yaravuze ko azajya no guhura na Tshisekedi Chilombo.